mùi lan đã ăn mấy tụm ăn sập chém yang ngayop nong mà chăm mày ốc ya bội yu nong mà yop khăm bu phê ngon nong bay xe tàu mong hâm tây nang tia tụm ăn phê chọn lạc tây đam i hậu kinh KBSM Youth Yop Nop Taitam Ni 21st May 2021 Con Yau Lak Mr. Hung Bin Youth Director Trong Nhu Nya Henau Chuyam Dui Wang Yop Lak Che Henau Jingjai Hemwing Amai Cha Nya Henau Ili Achau Lai Ilak Nya Henau Lili Con Yau Lak Hipak Che Henau Hung Bin Youth Director Sa Parfa Bulan De Jafai Macha Yalak Chine Se Hipak Fa Tam Nang Hayang Akim Dungui Se Yalak Chine Youth Director Hipak Fa Tam Nang Tuy Wang Dai Be Kahwang De Tau Yo Kuning Hallelujah Achau Heng Ayin Kahwang Hatau Pa Hipak Amai Nang Muhiman Tam Sing Ne Binyong Fa Nang Sa Rau Pa Hipak Amai Nang Muhiman Tam Binyong Fa Boy Sa Rau Pa Nyu Ching Me Tuman KBSM Youth Lan Nang Di Yob Khimbu Ya Ta Nak Chen Timanda Unang Hatau Bang Me Mai Tam Phik Ya Abu Tuman Fe So Ching Wu Yu Me Wang E Tuman Fe Kahwang Ngau Ya Belak Chainau Ngui Se Nang Muhiman Tam Fa Nang Ya Ha Achau Kai Lam Mui Tam Fa Se Hada batai dom nang yak de semetem yang Jisu Kristus mi nang tolila se upa nang mong iyo. Amen. Mulan de an me de tuman fei ilak lai Matthew 25 verse 33 and 34. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right, Come you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Chai palan ase de Kahwang amul manfa. There's a song in my soul, and I feel it stirring in me. This I know for sure. That your love is like a flood, and your mercy never ending. I give my song. There's a joy in my soul, and it rises like the morning. This I know for sure, that your grace is enough, and your promise never breaking. I give my song to you. All of your goodness, like a well running over. All my songs I'll sing for you. All of your goodness, I'll love you forever. All my songs I'll sing for you. Let my life be to you a symphony, singing out holy, holy. All my days, every single breath I breathe, singing out holy, holy. Yeah. All my life be to you a symphony, singing out holy, holy. Yeah. All my days, every single breath I breathe, singing out holy. You are holy. For all of your goodness is like a well running over. All my songs I'll sing for you. For all of your goodness, I'll love you forever. All my songs I'll sing for you. Yes, all my songs I'll sing for you. Praise the Lord. Numan mo ilande Jisu Krista yayeang salam awang ne China tam nang. Suching win you mo yang ocean ado youth service me mai tam yaya pai numan khong komute mong mai apu anu minyong pa bu ngau awang ne China tam nang. Tuman mo lan youth service te pai yok ayang bui yu me Kahwang ngau chayang
kawang de yo ba khame moye man taw lak chine se hado with you ma sonang to ke kbcm yutlan kong kambude hado ipak me kawang ngau chayang chenga kawang phai hipak welak chine se no man de yo pa to ngau chane tamnang tia to man phai ngau hu bu ngawa enter into the mercy door kawang yayeang shüpshe taten de ongya hado ngau nanggi Matthew chapter 25 verse 33 and 34 hado me tuman phai nyanau kaya yong me iyang ki to to khong kombu e yang olak ayang bu hado mi ibwa sa chi ka dong nyu me yon akhung cha ayang ni akhung cha akhung ni ne tamlak ayang oyen ni akhung mu om ya bai emana chi so krasa yak cha i kaw ma sut pu ka dalan ne ngolak ayang yon akhung a chi so krasa yak nyai i kaw ma eman aka ngolak to khai akhung ni ne tambua oyen yak nyai me kem ya bai hado telepua kada ameng khung ngonang ayang yak cha i me ni akhung hado telepua kawang ngau chayang kawang nyeng maya pu hado kadalan de ibu ngonang to khai kbcm yutlan to manu yon akhung mayom be ni akhung mo om lak chine se tia to man singlak china do ngau chane tamnang enter into the mercy door shüpshe taten de ongya si bua sa chi ka dong yu akum ngoi lak hipak o tainang ayang ani chai bu ya phan me to man hado ka dong yu meng atai bu nginang to shüpshe taten de jisu krasa che nga bu mong me to man de taten ep yang ngonang hado mercy kawang shüpshe hado mong me to man taten kai ong ok pu ne meng kama hado wa ni akhung ne ngolak yen ni bu akhung ne ngolak ayang boy taten de yong pulan hado khung nga chachi yon akhung me to lak iman chung ne molon ngonang to khai to man moilan kawang ani kwa hado shüpshe taten kap yang phai me au ong pu yok lak to hado shüpshe taten epe ngoan de moilan ong kai se chiso taman de nyik pu ngonang yo kbcm yutlan taman moilan kawang hado shüpshe taten epe ngoan de moilan ong yang yenyi bu khung lak chene se hado kawang ngau chane tamnang 2010 me kawang ya ate yang ge saji kadong nya akhung ni na tamlak ayang akhung cha yong suye ngo ayang akhung cha seyong se ngo hado asui bu akhung awisi se wande hado khung ni akhung cha yenyi bu kadalan cheng hai ngolak ayang boy hado seyong bu akhung cha yon akhung cha se kawang ya ngau ate yang ge mabu kan me to hado kawang saki fayang ge arunachal me asam me ayang bhutan me anyo myanmar me age to ambakan dangoya pa hado kan me to saki na meng yang ge tiao to hado remind me ng tamnang kbcm youth service me mabu kan me to hado saki fayang ge kada tamate to ngonok to khai tini temande hado shüpshe taten da onglak chine nyikwa ni akhung mo omlak chine se temande nyikpu ngonang hado kawang shüpshe teman chine chamloi wang ngonang hado chumeng wan teng ya boy kawang shüpshe teman bai om kama hado wang pu kadong nyu khong kombu teman te ngolak ichi yang boy kawang shüpshe phang da teman onglak ching nai nganglak wong pong to khai pole i tak ameng ching ne mongsang mong meng lim mayup yang ge hado tak ameng ya tai pha siyup yang ge yang boy kawang jisu krasa pol de bua shüpshe nang bai ngok pu ne meng kama hado wang pu my grace is sufficient for you hado yang ge to khai hado mercy kawang teman de shüpshe pu hado len tai pu ne meng kama sa chi teman hado shüpshe anu cham ye dawlak to khai kawang teman di bua khong tumbu ang tau tau ayang boy tang de pai gai hang ching ne shüpshe yayeang nang ching ne wang bu cha se teman de 2 Corinthians chapter 12 verse 9 me teman de yang ngonang to kha do chiso shüpshe teman bai ngonang coronavirus hang sin meng ngoya boy kawang shüpshe teman bai ngonang takai de nang sin meng ngaya boy apong ye do butak ngaya boy nang phai hang phai chiso krasa shüpshe ngonang hado ngo phai ma wang bu do he teman kawang song tai o pai lak hado ngonang gi now is the day of salvation teman kawang ngau telai wande 2 Corinthians chapter 6 verse 2 mong lai ma now is the day of salvation ake yang ngonang shüpshe che nga bu to ngo bu hipang me teni ya teman ching ne yenyi bu hipak acha yan lak hipak acha se yang ngonang to khai hado kan me teman kawang song te o pai lak yang Christ has come in our favor so this is a time for us to come close with God and enter into the mercy door hado teman de to yang ngonang shüpshe ni ka ngonang hado ipaka teman kawang phai oloe shüpshe taten to onglak hipak hado ngonang today is the day
but one day the door will close. Ti ni amay ngonang ayang pui ni chapailak mercy hado shüpshe taten kap pui pak chapailak hado yang pun au anu ong puyok lak okay hado taten man pon pu pa me teman kawang pai ong may dam ya pun ameng kema yong may lak ngonang okay tini teman singlak ka ado ki bu chu meng cha me kawang te anyai kalak kawang te anyai apong yam lak kawang te anyai yob lak ayang kawang shüpshe yak mong te teman ong lak chine ngang lak hataw ngonang obe taten kap ya pai taten kap wanda au ong puyok lak teu chine teman moilan ado yenyi bu taten de ong lak chine se kebi shem yut lan teman moilan chi sukra sa libu ni akung yom om yang yenyi bu taten kaya teman moilan ong ha o se ado kawang shüpshe ya lak chine se sokono pui pak mong me ado ngau chai tamnang chai bulan kong komute kawang moy man fa amen.